Ekipa koju predvodiš i u drugo kolo je zabeležila pobedu. Rekli bismo ubedljivo, 3-1 nad večitim rivalom. Utisci su još sveži, a onako na prvi pogled kako bi ocenio današnju utakmicu? Pa po ovom lepom vremenu pokazalo se ono 30-40 dana treniranja. Znači igrači su spremni, ušli su maksimalno spremni u utakmicu, ozbiljni, rešeni da pobede i pobedili. Pretpostavljam da u nastavku sezone očekuješ isto tako dobre rezultate i dobru igru svojih polena. Naravno, spremili smo se znači da budemo prvi, pa to ćemo pokušati da ostvarimo i ostvarit ćemo, nadam se. Pored Radničkog i Sutjeske, koji još bez Vuzuzela ne može ni u Jaši, očigledno. Reci mi, molim te, pored Radničkog i Sutjeske, koji još rival koji pretenduje na prvo mesto pored vas, Radničkog i Jaši? Nisam video sve protivnike, ali Botoš je jedna od ekipa koja bi mogla da pomrsi tu račune i nadam se Mihajlovo u odnosu, ako je ta ekipa od prošle godine, znači da bi ta ekipa mogla da pobedi. Želim vam sve najbolje. Hvala.